Kublai Phi Baro Shakatup Khuborjylla ka Donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan menta kasngi kilong. Sang sot yakinong pang bat ka kemi ba armet kiba im hakilum garo. Persya ka KSU ya ka jingtmu thau surok ka sorkar Assam halangpi. Yo kamra ba kerpang kisim ha KHEDC lalat ka soikot hakmut kali. Ban Daka Initiative Program penlong ka maurengkang Cooperative Society. Tementang ini apai syaki Khubor ke bakham bania. Bishar himapi ki ba Peit yakani ka Khubor lengba kani ka channel. Hadu katnu kinong pang bat kilong kemi ba armet na kilum garu ki yakendu bat ki mat hakajing im. Haba kimi nalayeng ban net syaki hospital naga benta banyo jing sumar bat jingyada na ki jingpang babonjat. Hakani kekenti, kalong kemi ba armet ke badan kam kerki ban poi sya hospital na bakmara syatura, kalenti ke bajengai emduna nyeupusan kilometer, kaya kendu na kajing sniu palat kani ke surok ba. Kani ka Khubor kalaja haka kandriu terik Nailur haka por step, haka ambulans ke bakit ya kalong kemi ke ba armet ke bala shitom jur na kajing place nam. Ka ambulans kelas sakut haka keti bejeliu hapadeng surok hasnong Cherengga para kabadan hapadeng Gaswa para South Garo Hills bat kadalu West Garo Hills. Donbok kipat ba kilami banyarap yakane ka ambulans da kabatan no yaka da ka pick up truck banlaj nakani ka keti. Kajing shitom bat jing kordit jong kani ka long kemi hakani ka por kala long ka bashir kay hadu kata-kata layatu ka Khubor nalum garo. Baro ki surok ba hakilum garo, dalu bakmara, selsela raja bala, agja mehid para, pulbari tikrikila, kila kelalong ki surok pentor keba hadu menta. Kinong yalam bah khmat na kilum garo, ki khabrib ki khmat, bat kim patiaw ya ka lanot jeng ki paj ba, namar ki im sahu hanong ba Shillong, lakano ki paj ba na bakmara. Good morning. यहाँ जो आओ छुआ दे रहा ब्लोंग इन मो जास्कू बत्ता खुन दे रहा आओ जास्कू बत्ता Kidukot kaseng Khasi Students Union KSU West Khasi Hills District haga jingelam u President ba John Fisher Nong Siang haga khandri tarik Nailur kilaya kendu ya Deputy Commissioner West Khasi Hills District ba Garrett LSN Dykes banyakran halor ka jingyai beteng jaka sorkar Assam ban wanra jubor ya ki project ba pher haga than langpi. Kinong yalam ka KSU kilapan pau ya kajing persya ka bajur halor kani ka jingle ka sorkar Assam. Wat hapadeng ka jingyate soskular bat ka sorkar Meghalaya ban pene ya ka jinglong jingman hakishnong kaput kumbaju long status quo. Hendrai ka sorkar Assam kalapan ken bun sin ya ki kendon da ka batunru bun jat ki jingle syakishnong ki bahab haka sensyar khadar jong ka sorkar Meghalaya. Kilapan pauru da ka baong baka sorkar Assam haka khatway tarik Nailur arhajar arpusaw kala one scoot survey yaki jaka ban ti surok ban lech syakashnong sok marang jerngam aimship West Khasi Hills ban yakani ka surok ki temu ban pom lengba kashnong nong dron para nong mauleng nong soram ki badek shnong khasi paka bat ki bahap hapo West Khasi Hills district. Kumta na kalyang jong kinong yalam ka KSU kila maham teng lada ka sorkar Assam kale donbor klem ka jing menjur jong ki paj ba bat kumjuru ki bor penyat ka distrik ka seng kanmi banya kun persya wat ban penpra ya ka surok ni ban penjulor ya ki kali bat ki kor ki bor. Tena kalian ke isi Western District, mentah kasih
lawan ini UDC jong Western District bani kran lo kini benta jadi ke jingku jong ka sarkar Assam masina Shillong dia po langpi nak Shillong Somarang kerter haban ya ki Shillong lembaki nong drone para nong ma maulin nong soram ki wei te kumang itip terus kata nakalang ka sarkar Assam ban Meghalaya ladang apa ke jing put bat kini ka langpi ka hawa pok scan face ndre hidup mentana kan sarkar berarti di Jylla kimpala ban penbeng tinggi kini ke jingle jong sarkar Assam ban sinak ting surok kalong ka jing penken tiga ain status ko kumbala penbeng ba kino ki naklang ki sarkar arti di Jylla ki devan shop silang kini project iban ya ka jing itu ne ka NOC nakano ka Jylla ko bakhi ban sina te kani ke jingle jong sarkar Assam sinak ting surok la penken tiga status ko dan nakaliang jongiru abang itip ikni ni sopasya jur kini jitu jong ka sarkar Assam nomor ku mengitip ba ka sarkar Jylla ru la pentri ka skim JJM hongkia po langpi nakaliang sarkar Assam ka persange nak kini ki projek jong sarkar Jylla nomor kini ki baro kilong kijik pulken katkum ka jingte sirkular kalong ba berarti di Jylla kimde ban penwit ya kini projek jong central scheme re kini ki jingle jong ka sekolah Assam kalong pilkini te ka sekolah te nakaliang ka KHEDC haka ningkong kala ay ka kamera bakerpang na kabenta ki kli nong sensyar jong ki hima bat elaka ki bawandon kam syakitinat trekam ka KHEDC na kabenta ki patba. Baro shikata na marbamdon kamera na kabenta jong ki bunsin habaki wan sya KHEDC ki haban soy ki kot ki sla hakmut kali bonet shwaban ay sya ki officer baper ki batre ha KHEDC. Ya kini ka kamera bakerpang la IT da CEM ba penyat sing CEM bat deputy CEM ba pensngan NCM rengkat ka jinga don lang ki CEM ki sirdar ki lengdo bat ki bakrau bateri jong ki hima elaka bat confederacy ki kli nong sensyar ki badon lang ha kani ka sngi ki lapan pau ka jing sngongu ya ki bor ka district council ki bala peipang wat lada ki laslam ban yoi ya kani ka jing don kam jong ki nongelam ki et ki hima. Ba gilayo kini ke kamera na ka benta ba inyo man penot kami ka ha ka ba ngin dawan man don kam hang ni hapo office hapo diskansil ni don kam ni ka jaka inyo ya ka ban syong ban penjat fight support tentang di bawah nanti ha tolong jing metoy nak kita ke joni mai snok benru ha kemba ni juga keren nak kapor la kadon ke jaka ke yo lat ya kaban penon kam ha ka bangin bu kum ka we nak kamera ka bangi tengah resum nane ka ban yo jak hait mo spor nak kita ban sain kot isla kambun sin kini sngi ke belada bangi wan hang ne ngi i ki prakli no sensya ngi hanya penon kam ban sain kot isla ngi haban sain hab hajrong tu ki kami bonet teng ini semua lain yang berkat mau ya ka rom ka akor ka jong hapo office ibreu ki buram ni mereka dawan ane pada ki yo i ni bangi hapan sai ko itu tak penting katan kan kayak itu teh habang nilai kendo keren ni peleu jumat bat in charge yang ka ilaka nasim kia kan ni ka buram ka jinguk ni IT sa bat kantor ni CM bala pediang ni ka jing ajibut yang ka ni ngasuk men sebutnya ngadap nak kejikmen ko kral nak ta ki kli nong sejar ni kalong ko buram ba ka diskonsil
kayu isya ya kecing dan kam ki ya ke buram ju kisim kling ang sensia desa kiban wara ya ke buram ladangi ni don ha ka buram ka kawan ke diskonsil ru ni iba ka diskonsil ru kara ya ke buram ke jengka khantam leng jo ki ngut ba ni iba ke jingtrai kam na Khuborjylla hadi kam ki ba bon ki balang ki bangi kendu jing Kamaurengkang Primary Agroecology Cooperative Society Limited haka khandriu tarik Nailur kala penlong ya ka program Initiative Program of Food Processing Unit hasnong Maurengkang haka balawan ban ai mensim do MLA nongpo ba Mirbon sim kumukong san haka jingadon lang uba George Lengdo MD ka Meram O State Agroecology Cooperative Society. Hakani kasngi lawan banyadon langru daki officer jangka tenat District Horticulture Office Ribhoi District kidekot jangka kenhun Meram O urang ba snong jangka snong Maurengkang kirang ba snong pamarjan bat kidekot jangka ni ka society. Kani ka society kabadang Shudep Shen kadon ka jingkmu banang kentiu susu yaki kamrep kamriang bat sedang yaka food processing unit. Uba Meryl Bonds ula kentu ya kinong yalam jong kani ka society bakin nang tre shitom rengkat ka jinges nguthu jingmut bat kidekot habaro kiliang kenang ba ka society kan keu bat poi syakathong ka ba kalabu hakmat e. Pentiu tenat ya thi ngila ban ong le ba ki sur jing ruai ki jongi dengan kot ya ikong Regina ban pentiu ya kata ka jingkren na Maurengkang Agroecology Cooperative Society kepada ke way ki unit mah ki primary unit jong ke state level. Abagiwan bani keduk yang ngaru tik katai ke juba. Peit ni lasdang na lede. La thit ing tang jing pe ke te ying mo te le egom te la sedang dang kam ngilayo uni rupi nu asyar layo am dak sing kal ayat ke kam di ngidang sedang resi banwan kam kal ayat te habagi wan bania kendu ki om pe ngi dengan sedang ngilayat kam ta hab yarab ipi yang te hani bangalai ring sekeren hab yarab ise kalang na kota ke ju pi ngi so tenat kat nong itap jing so komen ke bakrau bani I bakan ke grup ka yeng halagi jung kejat kayat iki kam ta telun kani king ke ba kongsan adu kata compare ngidan sipungut ngidan sangut kajing klan jong kano kenhun kam syong ga jing bunpan ka syong ga jing tristom ga jong tri neyo cham haupin ani ti ya patai pintu baro je jenjar ya susu dilimut hapo office ikong iba jen sabdo department ko ba tinadan pentah ga bun ki pentan nadu ban hanhul ban yarap kumno ban thung jadi jing thung ban perni ban sna gini ko processing unit kumju tidak keren from packaging jadi ko kongsan ado kata packaging ga badam kam ado kata value addition jadi ko kongsan mar bangi jukan mau ka pla gi binong than gi than nang ni di ada sudi di hang ni aga open market ka bom da regulate ado kata de la bendi aspa sampau dalap Daki spa ngut ki dekot jangka seng rang ba Katolik kilaya kendu lang haka lempung shisin shisnem baar hamau tenra hasab distrik sait sning haka khatsau bat khatsan tarik Nailur ka bahap haka jingpe jingkmi ka sning parish. Yakani ka lempung layatai bat peliu jingmut halor ki kam ki baka seng rang ba Katolik nakani ka sub distrik kala trei bat pendep hakani ka snem balala. Haka sngi penkut haka khatsan tarik kasngi ubelai lapan kraw yakani kasngi da kamas pakut balapan menta da Reverend Padar Edward Sten Padar benrap sning parish ubala sneng la kraw bat kerku kerdo yaka sengrang ba nakani ka sub district bakan nang roy bat kiu irat haka jing syakri jongka yaka long ying long sem bat bantei da ka jing id bat jing buram mar keliang hapadeng ki para riu dekot.
Lapan pu pen pieng shu ya kani kasngi da ka jinge shim benta pashit rem jong ki long kemi ki khun samla bat ki khenarit ki bala riam da ki rong babuan jat ki baya hap sur bat ka jing pernai jong ka mariang hakani ka ayom senrai. Kinong yalam jong ka seng rangba haki kerdan ba pher bat ki dekot bashit rem ki lapan pau ya kani kasngi da ki sur jing ruai babang haka por mas bakhuj. Lapan kut ye ki jing le niam hakani kasngi da ka jing mani sakramen da Reverend Padarsten. Uba Steining Nongbri President bat uba Wen Madur General Secretary jong ka seng rangba na Omsning Parish kilawan ban penshit pensngan hakani ka lumpung haka khatsan taregu Nailur. Lapan wai ya ka lumpung baar hakani kasngi da ki jing ruai bat ki jing shat da ki kunhun na ki shnong ki bahab hapo kani ka sub district bat da ka jing penhiar khendo ya ka lama jong ka seng rangba Catholic da uba Steining Nongbri. Inyo sispasha iba bubri berbulung lang menengah kerana dileti uji su bon sin wong bon yang sin bangi ni lak aka gospel tambah kemudian juga bon yang ni nambut pa suk kata kebut yang dari ladang ngam jeliu ka jimbut uji su kadai ke jingkula ke pembuat kajing buat yang jisu kadai kajing im ke batamai kajing buat yang jisu kadai kata kaba ni klan kabarem ingin sedang tamai no kumbale Matius kumbale Usahius kumbale ini katarut ki apostol 40 kata dan udah kesiru jisu wong udah uba but yang uba lene lade uba bah kading kana unyo sispasha kajingkerku uba IT na kabutaga gospel unyo ya kajingim pom judor te umarku suwong katum kading gospel umarku su yatu hange ba Ujisu lalai siapa Shillong Kaisaria ba Filipi. Dan angka hal ti ujisu kapan I test yaki senran jemu. Umba kino hikai ki I test yaki kena school monthly test. Lane I exam, half yearly exam, lane final exam. Te ujisu ru UI test yaki senran jemu, yaki apostol jemu. Hey! Toi thu yang suami ni poye po Kaisaria ba Filipi toi thu yang Kibriu wa ya jingkeli ke pada kong ma ka jingkeli ke pada kong bo jisu keli ke terang apa Kalalong shisha ka jingkurku ka bakrao na kabanta ki Peit riunget ka balang Presbyterian Jari Ribhoi District ki balayo ya ka yeng mani bathamai ka bala penkentang bat ple haka khatsan tarek Nailur da Reverend RK Marsing bat utemen basan di Trang haka jinga dan lang utmer bonds MLA Nongpo bat uba balajit Rani MDC Nongpo lembat ki para banget jong ka balang Presbyterian Jari lembat kishnong bamarjan. Hakani kasngi lapan long ru ya ka jingya seng Peit ba. Kumban supen pau ka jingya lenti jong ka balang Presbyterian Jari. Kala sedang nadu ka khatsan tarik no pra khat khandai spa sau pusan. Bat kalashna hadu lai sin ya ka yeng mane jong ka balang Presbyterian Jari. Hendrai kat barang yat ki snem bat ka jing roi ki Peit Kristan hakani ka shnong. Ka balang kala dan kam da ka yeng mane ka ba kam he bat kam itenat kat kum ka jingya jong ka por. Day House 6,000 khatway ka balang Presbyterian Jari kala sedang bantai ya ka yeng mane ka basaw ka badon haka jinghe ka ba prapo fit la saupusan fit bat lengba ka jinga kershan barat ba ki Peit riunget bat ki riu shimen lala ban pendep ya ka yeng mane haune usnem haka jinglut ka bala kenjo syakah rifu pralak kendai po hajar tam.
Yo yang timbang kepada musim, hagane kayeng kajam umai. Lakmi nanti bagane kayeng, bagane kapelpet, kade kata kejaka, kabakan sah, ya ketimbang kepada musim, ya di para bagian jadi. Di semua kata apa yang berung ada kayeng kita mulai. Kadai kayeng banyak selok pengamal sim masker dan lagi we kamtam ke hemat yang di selsi di file download apa yang roh apa yang kayeng kita mulai ini orang yang kayeng keren kata kadai kayeng mur jong kadai kayeng kemau berbuang kayeng jong kayengnya selaran latong kadai kayeng kita mulai kadai kayeng jong kayeng penkiat, mo kayeng jong kayeng penkiat. Kalau kadai kayeng penkiat, ada kayeng macam mana lagi? Henry kayeng penkiat, ada musim, kita satu berat jadi. Hari jingit jadi hantam. Macam juru kadai kayeng mana? Kabai kayeng kaman. Na kata kebril pakot, na kata kebril pasien kibasio, kibasio si mo kiba kata impression jadi jadi mo, dan impression dan contain mo kiba impress. Pada itu Khubor yang lapoi syakabakun tak hadu bangin daya syambiang kublai shibun.